sikanya ebyo nabigambirwe nyuma abazyo obwo munyeshengero Kahonda Nagabire Mfarasa bejiganana na munana okurugomo ruhinde y'amashuma biziro mu idara ryo kubanza umpegezo bye cyamushanjo ebishohwira umwaka ogo ubwa management n'ubwa PTA utapatanisa n'abahidi teachers usanga nubwo rabo yakachiko ukano inango beniwe wabahidi teacher nonango beni wategeka hedi teacher nonango beni wamanya musomesora asomese notarasomese nga Kahonda garukire yarabura bazira bacine ntekateka eyo butashoma hamwe no kucena abana babo omukanwa no kuja ntekateka yitu echo rufutekateka nicho ruko reka kutekateka ngo utosomesa reka kutekateka ngo utabo ediguri ahabo kuba twarebera maka akokusanga owasomere munonga akakoma ngo mu cyakubanza cya primary kunga abana beye bona bineza degree ambagambire akagera determination plus hard working minus laziness equals what? Umunyeshengero nagira ngo abashija bamwe tubari kutana n'ecyushano ngo habo kuba emyoga yona bagerekira bakazi icyo turiyo tubireba abo kwantureba bakaza abo kwiza bakwenda ubuyambi bwo kubahwera akusomesa abana babo shangiro ngo mu Rumetoma district harimo abashomesa bari kubyamana beji kandi ngo batireho bari kucyondoza hamwe n'abambega okurugo mu office nkuru kandi bakwasireho bamwe kandi kemye 14 kazi bya bikinira byande tibiryaha nko muringo gumwe gwo kutungura ibyo gwegiso mu ruhinde y'amashuma umunyeshengero Kahonda buri mwaka nahereze Mfarasa abo bona bari kwizira mu idara ryo kubanza umbigezo bye cyamushanjo senior ya kana n'abarukora jya senior ya mukaga gasha kwa Mike atwakire